Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki Pulit jong kanong ba Shillong kilalap ya ka Scooty ka balaja na Dumdum Nongthymmai Shillong. Hadian ba kala satu haki laingot ki ronar haka prabaje janmiat jong ka arpenyo terek unaitung mentahi usnam haka por bagani ka Scooty kadang penyang harut surong. Kani ka Scooty kadai jong ka kong adorable marbo ka basyong basa halum ya blot Nongthymmai henre haka por kharwai baje menmien jong ka sitarek mentau nailar arjar arpau. Ki Pulit kilayo jingtep bakani ka Scooty ka balaja kadan hajan Garoline kebala penyang baik harut surang. Kani ke jinglap, ia ke Scooty kadai hadian bagi pajba kilayu iru ia kini ke khobor baja link ba ke batisi TV ha YouTube. Bad hadian kat tukani por ki pajba kila pentep no ia kini Ki Pulit banwan syamti ia kini ke Scooty. Ningkong tiang ako ban ay ngo yublay himo bat ngangit bat ngatep baki di kijing penya ki start ki jong hi ba ula play kani kalat ruling ba ka batisi channel ngalala ban yo biang ya ke Scooty kepala satu na duka artinya tarik Julai di ya habati si channel pada nga ai kubor haka si tarik di tang hadian ka hendriu kenta balapla ya ka kubor ha batisi ngalayo jing tetno balalap ya ka ke Scooty nang thina po luwan nong ramsel di ai kublei bat ka jing smo ko bakraru ya ka batisi channel bat itu ikong bat itu babaru ibla pentep mar ka police department mar seni iya ketuka kubor ngas ai kublei ru yaki rang ba ya irang badong yaki seng sama snong dumdum kiba layar lang yang aban ya wat ya kani ka Scooty ru te ya ka police department ru nga ai kublei bat ka jismo ka bakraw hi ken te klem dak let ru iki parlo jonga bat ki bahayang hastam ki balayar banyawat lang yang amon kani ka Scooty ka balaja te tanda kita ki campaign hi khubli shibon ubli unkar phulang ya thi baro ka Scooty cholong kum kadan ai menta Scooty ka Scooty menta te kadang nan be hapo police station hai police station hanti po Nongthymmai te kalong kum non Scooty kalong banyak ka Scooty te kampat long rebanya namar na du tukas ni balap ruhi kila hap syukhat be hapo gypsy kum to ban start kam long syuhi namar na du por beki ayunang ni ru tharai kila shia le da ka bor hi kom to ka kani ka lock ru ka kham mla shu kan ban unlock ya ka Scooty ru lam ja thet Scooty sisnam tam te tangkatanya kai kong hoi tangkat tahi ba kubli shibun ko hoi kubli shibun ya phiru